Tengah dirajaan sebut Allah, putra sabiah kenan tro tekan laju perakna sembah ijan basah tebian ia mata nekalan ane pocur arian dalam pangkuan harap mulia netaju laju newabak badan nedugom sinan nemo me'a netumbuk dada dengan neba'a Allah judo kadroban pinta ane lon gesuan tuanku bebe narit yang seu tuanku buka jinawa kepujian he jantung hati bungong sirungke sapoh kamala rugongan payah hana sampai gata bohati awai tabungka lon kira ane kamu jadile menan patut me sabab katuha gata yang muda gohlam truwate hingga tasbe ayah ngan bunda jinawa pikatro membale adat gata yang kuat awai tagisa tinggai kepoma di dalam sisat Tuhan hadarat yang po kerja yuh masa dilecin ka ulun tam dengan burian beta mesenda raya talsyekah kejrun si kandang gata he intan kurang kuasa teman seon delan sultan nedon lentuan hadapan gata nekun ku ulun pehana Tuhan kuat hat insan di dalam dunia neyuwa weh ulun di dalam alam Jami talapang ba'la indonya bak tempat yang tan mengsidro insan kenan luntuan raja yua bungka serta bengeh ulun necarut nekun lon takon ke manusia dengan berijang neyualun surut nak be terkejut kuyu anggota masa nyan sapan tebian gurang sang hecun arian berani gata hana sapuasya ne masuk lamprang bude meriam kana sawa mujra kedua masa ane yuca wase gata bohate bacut mudakwa takun tatakut han sampai tanian dromisi urang yang hina teman seon dolan sultan narit mu padan ujung mu puta
Neyu duk gata asino di dalam parih sultan gata bandua neyu ganto dua perana sembah mangan bek susah kuyu anggota nekun bah kedra nejak melangkah gata metua genan raja menan kenarin ni bak sultan lain ni baknyan piletan haba nebuh umpama banding teladan kegata intan bengeh neraya tema digata tajak lesidra sabam tasengkau narit baraja tabangan rakan dua lepedra sinyak ban uro yang di pertama otro ugedong gata kagop tak tubuh tan rusak membacut luka tetapi gata hana le megrak betat tan rusak hana le guna jinau he ane katro ban hajat doli hadaran yang yupoh gata sabab kanu teh sa'id tat jungkat gata mekarat ne yuja lanja bak pihak ulun mesifun inang betat bak kenang narit lon bena dalan tuanku hane terimang umpama bungong karet lam jiwa lun menghantu han lun tunle kahancu hati nami sesira betat bak nepoh na arijang mati mangat mesampe mekesud raja masanya raja lebih tan nemo nedengar bunyi putra mencinta sebetnya benar neteh salah dro tetap ne'yem dro hana mendakwa raja ngan putra pi kalam pinsan kepocut dalam meriwang haba osare teleh ni bakne mecang laju dalam kana walanja nejak penyata pocut arian megah dalam kabin taraba hana lampu leh manteng lam pinsan menan habaran nedengar nyata urang meteah badan tan rusak jita ngan jita pihana luka tetapi tubuh hana jet megrak hanja deh nejak neriwang tema teingat bahle nejak bak parih netajo kedeh ugampung Ja'far parih sultan baru bedah nengiang lemah je cut dalam teka Aban mengadam pareh sultan marincut dalam menaban haba
Ampun tuanku ulun mekalam pocun arian saleh binasa dengan si Sa'in bunon mecang sideh dipekan bak gedung ija kamo ban pendra membantu rijang mengiang burian tengah rakan ba netak bak muka oleh arian jibalerakan gampung musalla sinyak ban uro ngan sinyak pekan serta sajan ngan pocut raja jilen dilikut Sa'id burian jicang lemrakan na dua tiga jiplung kelaju bandum urang nyan menan habaran wahai mekuta